Gasat iti biyag. Pakay tampukan tinaduma-duma apadas iti biyag. Nga agpaailadawan, tapno intay masirmata, tinamnama ken ragsak iti masakmayan. Gasat iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sagutan da kayo manan iti sabalipay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Adda ka din ni Vanessa nga anak ko, Carlaw? Rimwar, tatang. Apay ka di? Akwa. Adda ko may bagak ken Juana. Ang awan mo't gayam. Anya nga minti masapol yung ni Vanessa. Ibagayon kanyak. Huwag amin barok. Umayak ko maumutang iti kwarta na tanday. Masapol ni nanang yaw. Masakit gamin. Ha? Agsakit ni nanang? Kunayo? Uwan barok. Duan nga daw nga gurgurigaw. Jak mo nga ron makatagad na bambantayak latan ti inayaw. Ala, siya kong timangtad iti kwarta. Gumatang kayo iti agas ni nanang. Agyaman hak, barok. Mabit lang tatang ha. Inak mangala iti kwarta iti saledme. Ay na, nangalaam nga iting gatang mo iti agas, lakay. Ni Carlo amanugang tabakag. Iso tinangtad iti kwarta kanyak. Gimatangak matan iti prutas sa kanam. Ay na, nagsingpot ni Carlo amanugang talakay. Nag-asat ni Vanessa, anak asawa kan ko na. Ay, wan. Sada na imot kan talaga na singpot. Kumusta tirik na? Bimaaw matan ti bara ti bakik lakay. Tilangan pa naguyak ko tinakaro. Sana bali bakit? Agimbag kan tumulaang. Huwaan lakay. Pasensya kan no di ka pa'y matulungan iti bangkag mo nga ang mula iti natang. Di mo panunutan. Magpaimbag ka kiday. Makauray ti trabaho iti bangkag. Kumustan tirik na, nanang? Mayat matan, anak ko. Saanan akas iti sigod asa anak ang makapangan. Nasayaat nga rod no kasta. Pasensya kayon no saan kayo anabantayan ang nagsakit. Adang amin na panak. Awan ti rumbang apagdanaga, manak ko. Dakil tinaitulong kada kami ni Carlo nga asawam. Nanang. No saan agapukon ko na. Saan kami anak kagatang iti agas para iti gurigor kan uyag. Nasingpat ngamin ni Carlo, nanang. Wan, anak ko. Awanan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Ininutan nga agsubsubli ti sigod apigsak. Tatang. Day, sika magayam Carlo barok. Ayat araramidam ti bangkag. Nagpudot ti darang ti inait. Umay kayo tulungan nga agmula, tatang. Ay saanin barok kababain. Adun ti na itulong mo kada kami. Anya ko mati pagbainan nyo ngay. Kaya't kayo atulungan. Total, awan matla ti aramidag ita. Kasano ngayon ti panagtrabaho mo iti pagpapayam a construction site. Awan trabaho mi ita, tatang. Nagkurang ti materyales. Iso abakan ti ak ita. Ay, kasta ka di baraok. Nakita kayo ngamin ngagmulmula dito'y bangkag yo. Iso nga imbasidag adagusan. Magyaman na nga ron no kasta. Ay na, nakasingsingput ka talaga. Adala man terabi parinik. Apay ka di? Itaray ko iti ospital ni bakit ko, pare Carlo. Umayak ko maumutang iti kwartayo abus-busi ko di ospital. Anya? Anya tinapasama kay ni Kumari Fiona? Nangato ti gurigor na, pare. Parikot ko ti gastusi ko di ospital. Naira na nga awanan kami ita. Kasta ka di? Wen, pare Carlo. Sapel ako matamatulungan, nak. Mabit lang, pare. Inak mangala iti kwarta nga ipautang ko ken ka. Ay na, agyaman ak no kasta, pare Carlo. Pasensya kan, Vanessa, Impautang ko ti kwarta takin ni parinik idirabi.
Intaray na di ospital ni Mari Fiona. Maawatan ka, Carlo. Di mon panunutan ti kwarta. Tamasok ka tantumat laang. Tinapatag, nakatulong ka. Wen bakit? Uray no day jay laang tinatda a kwartata. Maanusan tapay mo ti agsiday tinatnatang. Adamulak anatang dita arubayan ti balay. Dayjay pay laang at iluto kasi daan ta. Wen bakit? Sana bale? Mangrugi akmanen nga agtrabaho inton bigat iti construction site a pagpapaayak. Nasayaat nga rod no kasta, lakay. Wen bakit? Makalawas mo't ang nagsardeng ti trabaho mi. Gaputa nagkurang ti materyales. Kumusta ang tirit na, Fiona? Awanin ti rumbang apagdanagam kanyak, Nick. Agim imbaga kon. Nasayaat nga rod no kasta, bakit? Nangalaam ngay iti ginastos mo dito ospital. Ingatangan nakpayan iti prutas ko. Nagkidawa kiti tulong kini pare Carlo. Isutim mo tanga kiti kwarta abus-busin ta dito ospital. Nasingpot at talaga dayjay akong pare talakay. Nalakalaang nga sitkan. Uwan bakit? Awan ti may bagag kan kwa na. Talaga man nagtulong. Bayadam tumatla ang adagos ti kwartaan na utang mo kankwana. Uwan bakit? Apa man na maddaan na kiti kwarta. Agbayad adagos iti utang ko kini pare Carlo. Ni, si kamat gayam, pare Carlo. Wen, Mari Fiona. Adda ka din ni Parinik. Adda biit na panan na. Umay ka ka din agsingir. Saan Mare? Sana day ta tigagarak kini Parinik. Umay ko kumaawisan nga agtrabaho iji pagtrabahwak a construction site. Ha? Kasta ka di, pare? Wen, Mari Fiona. Agkasapulan ti engineer mi itinalaing a karpintero. Iso nga inrekomendak ni Parinik. Nasayaat nga rod no kasta, pare Carlo. Urayam biitan ni Nick. Sumrek nga tagtimplaak iti kapem. Pangur-urayam kininik. Agyamanak, Mari Fiona. Nagkuyog mo't da Carlo ken Nick ang naglugan iti tricycle, anak ko. Wananang. Inawis ni Carlo ni Parinik nga agtrabaho iti construction site. Kasta ka day, anak ko. Wananang. Sigon ka ni Carlo, agkasapulan pa iti engineer da iti may sapay a karpentero. Nasayaat nga rod no kasta. Adun ti matultulungan ni Carlo a kaaruba tayaw. Wananang. Iso ti asasitgan dagiti kakaruba. Nakaan-anos nga asawa ni Carlo. Wen, anak ko. Daytamot ti pagyamanak launay. Gaputa nakatumpong ka iti nakaan-anos nga asawa. Wananang. Tinulungan na pa'y nitatang mo ang nagmula iti natang idinapalabas alawas. Namulaan da amin ng tibangkag. Wananang. Naglawang nga ro tinamulaan da itinateng. Apay ko mga agyaman ka kanya, Parinik. Gaputa inserek na kiti trabaho. Addan pagsapulak. Di mon panunutan day ta. Basit la day ta na itulong ko ken ka. Di kagdanag pare. Subadak to amin ana itulong mo kanyak. Si kakit di mo't Parinik. Sana nga agur-uray iti supapak dagiti itultulong ko. Mala, agtrabaho takit din. Di mon panunutan dagiti na itulong ko. Agyaman na kiti impadigom asidaan, Mari Fiona. Awan anyaman na, mare. Basit laday ta aparabor. No idilig ko iti adun, ana itulong yu kada kami nga agasawa. Ay na, di mon panunutan day ta, Mari. Kas panagyaman mi kada kayo, nagluto ak iti naimas asidaan. Ulitak ti agyaman, Mari. Sigurado ang maragsakan ni Carlo iti impadigom asidaan. Gaputa paborito na ti bulalo. Kasta ka di, mare. Ne, apay asikamot din tinaglaba ka dagiti murang ta, lakay. Wen bakit? Kaya't ka atulungan. Ay na, binaybay amlata ko man dagiti murang. Ta siya kung tinaglaba. Nalpasa ko na naglaba. Sa may saan mo't anadagsan at trabaho day ta? Wan ang nabambanog ka nagapoy di construction site. Awan yaman na, bakit? Kabalak mo't day ta at trabaho. Isungawan ti rumbang a pagdanagam. Ay niya ngay dagito'y anak ka plastik, baraw. Si dain nyo kinitatang, nanang. Ha? Nay,
Duwamot ang nagdadakkel nga ikanda ito'y barok. Wen anang, ginatang ko'y jay tsindaan itay laeng. Ay na agyaman ak nga road barok. Kahit adda ka di sidaan niya o kin ni Vanessa. Adda anang, agpada tayo itis di daan. Ay na, nagsingpot kalakit din ayah barok. Kanayon na kami nga ikan iti sidaan may kin ni tatang niyaw. Nanang, Sapay la ko mga road. Taag na nayon anasalunat ka, barok. Bendisyonan na ka ni Apo Diyos. Gapo iti kinasingput mo. Apay ngay baka ut. Oh, apay akas lamad ang danagan ka. Apay ka day lakay. Nailasin mo ka ni Jilimabas iti parangan. Ha? Awan mo tinakita kalimabas di ta parangan. Anya, awan tinakita malimabas. Awan tinakita kalimabas. Apay, asino aya di nakitam alimabas? Ni Carlo amanugang ta. Imposible alumabas. Kat itay pa'y agsapaan na pan nagtrabaho. Isumuti kunak. Ken saan lang nga ta tinakitak. Anya pa'y tinakitam lakay. Ay, mabutbutengak. Madiday to'y apartaan ah. Ha? Nakitak ni Carlo nga awan ulo na. Anya? Wan. Ang amukan ni Carlo di limabas di taparangan. Ay sos, dakas day ta apartaan lakay. Tinasayaat, inakpan kan ni Vanessa no nagawid ni Carlo di balay da. Uun, lakay. Nangato na pasit di tayan mo, pare Carlo. Agan anad ka. awan ti rumba nga pagdanaga ang parinik. Lansak lang dito kayo. Tapno malpasan ti trabaho ta. Ngam na rukop ti nagbatayam ngandam nyo. Bumaba ka kit din dita. Kasya ko ti... Pare Carlo! Apay, adito yung morgi, tinangipanam kanyak, parinik. Mare, awanan ni pare Carlo. Ison tinampungan iti puraw atela. Saan napudnuan na tayong ti asawa? Diyak pa dyan dayta. Mare Vanessa, patibkarm ko mati pakinakam mo. Ilukais kong ti puraw atela. Anday tan ni pare Carlo. Carlo, asawa ka. Apay, pinanawan na kamatan. Sana rumbang, napasamag kan ka ti kastoy. Carlo, asawa ka. Mare Vanessa. Diyak kaya tamatay ka. Diyak maklon, tinapasamakin ka. Ligaya ko na ako'y isilang pagkatao ay mayroong Ingka manganan, anak ko. Awan ganas ko ang mga nanang. Vanessa anak ko. Mabisinan ka ano di ka mangan. Diyak marik na ti bising tatang. Kaya't kaabantayan ti bangkay ni Carlo. Unay bangaminan na ito napasama kan ko ana. Na disgrasya kabayatan ti panagtrabaho na. Awanan, tinagsingpot ang manugang talakay. Nagrigad nga klunan ti napasama kan ni Carlo. Nagdagsan ni ti barukong. Ay ayatag ti asawa. Tatang, nanang. Diyak kaya mapukaw ko ti asawa. Diyak kabaulan. Diyak tun makita. Iti agnanayon. Vanessa. Mapukaw ko lakit di tilimbong ti panunot ko. No mapukaw ko na mamimpinsan ti asawa.
naitabonan ti bangkay ni Carlo. Tsaka munuan niya ti aramida kita. Kasla kayat kumatan ti mata. Pakawanan na, Maria Vanessa. Diyak na ispal ni Pare Carlo. Kalaat ti pasamak. Masinsidir ti konsensya. Gaputa diyak mala na tulungan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Parinik. Awan bahasol mo. Natinag ni Pare Carlo. Ngawan man latin aramida. Parinik. Makunkonsensya ang katalaga. Napukaw kon tinagsingpet akong pare. Naamok la ko maakastoy. Ti mapasamad kan ko na. Inarakop ko kumapay ti asawag. Ipariknak pa'y kumakan ko na. Tinalaos, apanagayat ko. Surusuruan tayo tagbalin na tibkar. Maria Vanessa. Di kang tanag. Anda kami laing dito'y tumulong ka. Parinik. Sidadaan kami at tumulong kang kamare. Subadan niti kinaimbang ni Pare Carlo. Ang yaman na, Parinik. Na kayo ti mang patpatipgar, iti pakinagam ko. Ang sakit na iti napasama kiti asawag. Ngamnas kan, ngaklo nagtiamin. Ni Apo Diyos ti pangikamangan tayo iti amin. Isulaang ti makatulong ka na tayo. Uy, Parinik. Nila ang Apo Diyos, ti pangikamanga kiti amin. Ang sabay lang kuma. Tamadaarak na ito. Apanubo, kiti biyag ko. Di ako nagmamahal. Sino ako? Uray anya asam kan liday ti dumtang, ni Apo Diyos ti makatulong kada tayo. Babaan itinasnuban a panagkararan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo. Amin.